Я хотел говорить о Матфее, но утром сегодня почувствовал, что важно поговорить о другой теме. Ajattelin, että olin ajatellut aikaisemmin, että puhun tänään Matteuksesta, mutta aamulla tunsin, että onkin tärkeää puhua toisesta aiheesta. В начале своего пути, как человек верующий в Иешуа, uskon taipaleeni alussa, silloin kun olin juuri alkanut uskoa Jeesukseen, я прочитал 4 Евангелия, luin 4 evankeliumia. И это было все понятно, и я мог это принять. Ne oli kaikki ihan ymmärrettävää ja pystyin ottamaan sanoman vastaan. Сложнее было с посланиями апостола Павла. Vaikeampia oli sitten apostoli Paavalin kirjeet. У меня была очень большая злость на этого человека. Я очень злился на этого человека. Сердился. Minä olin hyvin vihainen tälle Paavalille kirjoittajalle. Потому что я думал, что он учит против еврейского закона. Koska oli sitä mieltä, että hän kirjoitti vastoin juutalaista lakia. Что он учит против еврейского народа. Että hän opettaa juutalaista kansaa vastaan. Против субботы. Sapattia vastaan. Вообще против всего, что мне дало. Yksinkertaisesti sanottuna vastaan kaikkea sitä, mitä olen oppinut. Потом, это было, когда я сам изучал Писание. Mutta sitten kun itse tutkin kirjoituksia, когда я обратился к проповедникам протестантских церквей, ja kun käännyin protestanttisten kirkkojen saarnaajien puoleen, они точно так же понимали Павла. Niin he ymmärsivät Paavalia samalla tavalla. Больше Павел говорит, что ничего не надо соблюдать. Paavali sanoi, että ei mitään tarvitse noudattaa. И прошло очень много времени, прежде чем я стал понимать Павла по-другому. Ja kului hyvin paljon aikaa ennen kuin aloin ymmärtää Paavalia toisin. Еще Петр говорил о том, что послание Павла это непонятно. Pietarihan kirjoitti jo siitä, että Paavalin kirjoitukset ovat vaikeaselkoisia. Я очень мне это говорят, эти слова. Ja nuo sanat puhuttelevat minua hyvin paljon. И поэтому я почувствовал сегодня необходимость поговорить о посланиях Павла. Ja niinpä tänään tunsin sellaista pakottavaa tarvetta puhua apostoli Paavalista. О том, что Павел говорит во 2 главе послания Колоссянам. Siitä, mitä Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 2. luvussa. О нерукотворном обрезании. Siitä ympärileikkauksesta, jota ei ole käsin tehty. Я буду читать с 8 по 15 стих этой главы. Я не буду что-то. Здесь есть и русский, может быть, прочитать. Галатам? Колоссянам. Колоссянам. Anteeksi, se oli kolossalaiskirja. Это здесь ёскин нет. Да. Колоссянам, 2 глава. Давайте возьмем с 11 стиха. До 15. Siis kyseessä on kolossalaiskirjeen 2. luku ja jakeesta 11 jakeeseen 15. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Juutalainen traditio kertoo ympärileikkauksesta. Siitä ympärileikkauksesta, joka on tehty käsin.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan, luvussa 17. Всевышний дает Аврааму эту заповедь. Kaikkivaltias antaa Abrahamille ohjeet. Он говорит, что вы обрежете крайнюю плоть. Hän kehottaa siinä leikkaamaan tuon lihan. Еврейский термин говорит, вы обрежете плоть нечистоты вашей. Ja juutalaistain sanotaan, että te leikkaatte sen teidän epäpuhtautenne lihan. То есть есть у нас какая-то нечистота. Eli meissä on jonkunlainen tällainen epäpuhtaus, saastaisuus. И на 8-й день она обрезается. Не вся обрезается, а она чуть-чуть подрезается. Ja sitten 8. päivänä sitä leikataan, ei sitä kokonaan leikata pois, vaan siitä leikataan vähän. Об этом говорит 17 глава книги Бытия, первой книги Моисея. Ja siitä kertoo meille ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 17. Здесь Павел немножко переставляет слова. Ja tässä sitten, mitä me luimme kolossalaiskirjasta, niin Paavali esittää asiaa vähän toisin. Он говорит, что при обрезании рукоделия вся нечистота удаляется абсолютно. Hän sanoi, että tällä käsitehdyllä ympärileikkauksella otetaan kaikki se epäpuhtaus pois. Евреи верят, что у человека есть вторжение греховное начало. Juutalaiset uskovat, että ihmisellä on syntymästä asti syntinen luonne. Это называется на иврите Ецер ара. Злое начало или греховное начало? Ja sen nimi on hepreaksi Ецер ара. Yetzer hara, значит Злое начало. se tarkoittaa ikään kuin paha alku, huono alku. Обычное обрезание немного упрощает это начало. Ja tuo tavallinen ympärileikkaus ikään kuin poistaa sitä vähän. Павел говорит о другом обрезании, которое убирает лосос. Ja sitten apostoli Paavali puhuu toisenlaisesta ympärileikkauksesta, joka ottaa sen kokonaan pois. Как оно его убирает? Как оно его убирает? Miten se sen poistaakaan? Павел говорит, что в 12 стихе, что мы похоронены вместе с ним, вместе с Мессией. Jakeessa 12 hän kirjoittaa, että meidät on haudattu yhdessä hänen kanssaan, eli Messian kanssa. Через веру мы вместе с ним воскресли. Ja että uskon kautta me olemme yhdessä herätetyt. Это злое начало оно похоронено. Ja tuo paha ihmisluonteen alkuperä on haudattu. А новый человек воскресает. Ja uusi ihminen nousee ylös. Обрезание это удаление вот этого злого начала. Ja ympärileikkaus on sen pahan, huonon alkuperän poissamista. Если мы посмотрим 4 книгу Моисея, 25 глава, стихи с 1 по 4. Jos me luemme 4. Mooseksen kirjasta luvusta 25, jakeet 1-4. Там рассказывается о том, что народ Израиля поклонялся языческому богу Баал-Пеору. Ja siellä puhutaan siitä, miten Israelin kansa alkoi palvella pakanallista epäjumalaa Baal-Peoria. И Всевышний повелел Моисею Ja Jumala käski Moosesta повесить начальников в народе. Rivustamaan nuo kansan johtajat Перед солнцем. auringon edessä. То есть очень показательно их повесить. Eli hän käski heidät hyvin näyttävästi, Чтобы все видели. jotta kaikki näkisivät. И наши послали Колоссянам в 15 стихе. 15 стихе. Здесь послали Колоссянам. Ja tässä kolossalaiskirjeen tekstissä jakeessa 15 Павел говорит, похоже. Paavali kirjoittaa jotakin samantapaista. Я не знаю, я встречал много переводов этого стиха, поэтому я справлял его по-гречески. Olen nähnyt monta käännöstä tästä jakeesta ja siksi olen tarkistanut sen kreikan kielestä. Греческий текст говорит, что Машиах, Мессия, обнажил всех начальников и всех властей. Kreikkalainen teksti puhuu siitä, että hän riisui kaikki kaikki johtajat. И вывел их на позор. Ja heitti heidät niin kuin häpeän alaisiksi, häpeän.
Исаак торжествовал над ними на кресте. Исаак торжествовал над ними на кресте. Ja, как можно ли еще раз? Праздновал на кресте над ними, победу над ними. Ja сейчас я потерял. Посихуте. Ja sai heistä sitten, tekstissä sanoi, että hän sai heistä voiton riemun ristillä. То есть, когда Ишуа был распят на кресте, Silloin kun Jeesus ristiin naulittiin ristille, он одержал победу. hän sai voiton. И мы тоже в обрезании нерукотворном Ja myös oli tämä käsin tehty ympärileikkaus. должны одержать эту победу. Niin mekin voimme saada sen voiton. Кто властвует над грешным человеком? Kuka hallitsee syntistä ihmistä? Кто начальник? Kuka on se päällikkö? Кто власть? Kenellä on valta? В послании к Римлянам, в 7 главе, Павел говорит о том, что женщина освобождается, выходит на свободу со смертью мужа. Roomalaiskirjeessä luvussa 7 kirjoitetaan siitä, että nainen vapautuu, Со смертью мужа выходит на свободу, может выйти замуж. kun hänen miehensä kuolee, niin nainen vapautuu niin, että hän voi mennä naimisiin uudestaan. Кто этот муж? Kuka on tuo mies? В 6 главе Павел говорит, кто этот муж. Luvussa 6 Paavali kirjoittaa siitä, kuka tuo mies on. Это грех. Se on synti. Согрешить человек оказался во власти греха. Ja jos ihminen tekee syntiä, niin hän on synnin vallassa. А когда он оказался во власти греха, Ja kun hän on synnin vallassa, как безоружная женщина, aivan niin kuin mies ja nainen, она не может выйти за другого мужчину. niin tuo nainen ei voi mennä naimisiin toisen miehen kanssa. Также человек во власти греха не может пойти за Иешуа. Ja samoin ihminen, joka on synnin vallassa, hän ei voi olla Jeesuksen kanssa Для того, чтобы ja Jeesuksen puolella. замужняя женщина могла выйти замуж за другого, Jotta nainen voisi mennä naimisiin toisen miehen kanssa, надо, чтобы умер муж. täytyy tuon ensimmäisen miehen kuolla. То есть для того, чтобы мы могли последовать Иешуа, наше греховное начало должно умереть. Ja niinpä mekin, jotta me voisimme seurata Jeesusta, niin sen meidän syntisen luonteemme ja alkuperämme täytyy kuolla. Павел говорит, что когда мы умираем вместе с ним Ja Paavali kirjoittaa, että kun me kuolemme yhdessä hänen kanssaan и воскресаем, ja nousemme kuolleista, умирает наше греховное начало. silloin kuolee se meidän syntinen alkuperämme. То есть наши плотские члены, вся наша плоть, Meidän lihallinen ruumiimme, все то, что влечет нас к греху, kaikki se, mikä houkuttaa meitä syntiin, умирает. kuolee. И исчезает зависимость от греха. Ja häviää tuo synnistä riippuvuus. Такой человек, освобожденный, может Ja sellainen ihminen on vapautettu, hän on vapaa ja hän voi seurata Jeesusta. иначе никак. Muuten se ei onnistu mitenkään. Вот эта смерть, Tämä kuolema, смерть плотская, lihan kuolema, смерть плотского человека, tuon lihallisen ihmisen kuolema, она и есть нерукотворное обрезание. niin se on se, Обрезание не руками. Да? niin se on se ei-käsin ympärileikkaus. Точно говорит здесь Павел. Точно, это точно Павел говорит. Se, mistä Paavali tässä puhuu. Если в нас жил грешный человек, Jos meissä asui syntinen ihminen, мы не можем следовать за Иешуа. me emme voi seurata Jeesusta. Дальше Павел говорит в 16 стихе 2 главы послания Колоссянам. Edelleen Paavali kirjoittaa siellä Kolossalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 16, Что никто не должен осуждать людей за субботу, новомесячие, за праздники. Se lukee, että älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta. И много непонятно. Ja siinä on paljon vaikeaa mitä ei voi ymmärtää. Если у нас умер греховный человек, Jos meissä on kuollut tuo syntinen ihminen, если мы
расти в себе нового человека, Jos meissä kasvaa uusi ihminen, святого человека, pyhä ihminen, эта святость должна быть святостью по закону. niin tuon pyhyyden pitäisi olla pyhyyttä myös lain mukaan. Святой человек может не нарушать субботу. Pyhä ihminen Не может. ei voi rikkoa sapattia. Нет святости без субботы. Ei ole pyhyyttä ilman sapattia. О чем же говорит Павел? Mistä Paavali kirjoittaa? После того, как проходит первый раз возмущение на то, что он говорил, Kun on päästy sen ensimmäisen hämmästyksen ohi, можно вспомнить, как я соблюдал субботу, voidaan muistaa sitä, miten minä olen aikaisemmin noudattanut sapattia. как соблюдает субботу в еврейских общинах сегодня. Miten juutalaisessa yhteisössä nykyään noudatetaan sapattia? Можно перечитать Евангелие Voidaan taas lukea evankeliumia и увидеть, как раввины того времени ja nähdä, miten tuon ajan rabbit говорили о Иешуа, о его соблюдении шаббата. puhuivat Jeesukselle siitä, miten hän noudatti sapattia. У них были претензии к нему, то, что его ученики рвут колоски. Heillä oli vaatimuksia sen suhteen, miten hänen opetuslapsensa ottivat niitä jyviä ja tähkiä. Или за то, что он исцеляет в субботу. За то, что он исцеляет. Tai sen suhteen, että hän paransi sapattina. Значит ли это, что Иешуа не соблюдал субботу? Tarkoittaako tämä sitä, että Jeesus ei noudattanut sapattia? Писание говорит, что Иешуа не был грешен. Kirjoitukset kertovat siitä, että Jeesus ei tehnyt syntiä, hän ei ollut syntinen. Когда я слышу о субботе, нужно вспомнить еврейские законы сегодняшние, связанные с субботой. Ja kun puhumme tästä ja luimme tästä sapatista, niin voidaan muistaa sitä, minkälaisia sääntöjä juutalaisilla on nykyään sapatin noudattamisesta. Нам говорят, субботу нельзя рвать туалет на бумагу, это грех. Meille sanotaan, että sapattina ei voi paperia repiä, koska se on synti. Субботу нельзя писать, это грех. Sapattina ei saa kirjoittaa, koska se on synti. Субботу нельзя взять таблетку, если у человека болит голова. Sapattina ei saa ottaa ei saa ottaa lääkettä tablettia, jos ihmisellä on päänsärkyä. Это сегодняшняя суббота. Se on tämän päivän sapattia. Павел говорит, тебе все время говорят, не трогай, не прикасайся, не делай. Paavalikin puhuu siitä, että sinulle koko ajan sanotaan, että älä koske, älä tee sitä, älä tätä, älä tuota. Это сегодняшняя суббота. Ja se on tämän päivän sapattia. Нам говорят, нельзя подстригать ногти в новомесячье. Когда новомесячье, новое начало месяца, по луне, нельзя подстригать ногти. Sanotaan myös meillä, että silloin kun on uuden puolikuun aika, niin ei saa leikata kynsiä. Если человек подстригает ногти, упаси Бог, повреждает свое здоровье. Ja jos ihminen leikkaa, niin hän menettää terveytensä. Если человек проходит между двух женщин, ja jos ihminen kulkee kahden naisen välistä, он вредит своему здоровью. Это очень плохо, очень опасно. hän vahingoittaa terveyttään, se on hyvin vaarallista. Если человек смотрит на осла, это очень опасно. На осла. Jos ihminen katsoo aasia, niin se on hyvin vaarallista. И мы постоянно слышим, это не трогай, не прикасайся, не делай. Ja me kuulemme jatkuvasti näitä kieltoja, että älä koske, älä tee sitä, älä tee tuota. Если у меня лежит вареное яйцо, и оно пролежало ночь, вареное яйцо, которое пролежало ночь в холодильнике. Jos minulla on keitetty kananmuna ja se on ollut koko yön jääkaapissa, Его нельзя есть, sitä ei saa syödä, потому что в нем может оказаться змеиный яд. koska siinä voi olla Яд змей. käärmeen myrkkyä. Это совершенно серьезно. Puhun tätä ihan vakavissani. Я сам это верил долго. Minäkin itse uskoin näihin kaikkiin hyvin kauan. Жизнь еврея полна таких предрассудков. Juutalaisen elämä on täynnä kaikkia tällaisia ennakkoluuloja. И я могу хорошо себе представить, Voin hyvin kuvitella itseni, каких-то евреев, которые приходили в Колоссы, tai kuvitella niitä joitakin juutalaisia, jotka tulivat Kolossaan. и говорили, как вы можете? Ja sanoivat, että hei, miten te voitte? Вы режете лук в салат, вы режете в салат лук, Te leikkaatte salaattia ja sipulia salaattiin. это очень опасно. Se on hyvin vaarallista. Тот, кто ест сырой лук, тот грешит.
Se, joka syö raakaa sipulia, грешит. tekee syntiä. Кто-то подстригается в длительное начало месяца. Ja se, joka leikkaa hiuksensa kuun alussa, Ой, это страшный грех. oi, se on suuri syntinen. Я знаю семью, я знаю хорошо семью, не знаю хорошо одну семью, Minä tunnen hyvin oman perheeni, которая развелась tai tunnen yhden perheen hyvin. из-за того, что муж пошел в начало месяца подстригаться. Пошел в парикмахерскую. Itse. Они развелись. Ja perhe hajosi sen takia, että sen tähden, että tuo perheen mies meni parturiin kuun alussa. Это меньший грех развестись, чем пойти к парикмахерской. On pienempi synti erota kuin mennä väärään aikaan parturiin. Я представляю себе, что таких гостей было очень много в городе Колосс. Ja voin kuvitella, että sellaisia vieraita oli hyvin paljon Kolossan kaupungissa. Это наше любимое национальное занятие. Se on meidän kaikkein rakkain tällainen kansallishuvi. Это наше хобби. Мы ходим и говорим, а что ты так делаешь? Почему ты неправильно делаешь? Me kuljemme, se on ikään kuin meidän harrastuksemme, me kuljemme ympäriinsä ja sanomme ihmisille, huomaattelemme heille, että miksi sinä teet noin ja ethän sinä teet väärin, ethän tee oikein ja teet väärin tässä. Ты неправильно живешь вообще. Sinä et elä oikein. Поэтому ты погибнешь, пойдешь в ад. Ja siksi sinä kuolet ja joudut helvettiin. Сегодня ты ешь пастилу, Tänään sinä syöt sipulia а завтра ты пойдешь в ад. ja huomenna joudut helvettiin. Это было тогда, и это и сейчас. Se oli silloin näin ja niin se on nytkin. Мы очень упрямый народ, у нас ничего не изменилось. Me olemme hyvin tämmöinen itsepäinen kansa, mikään ei ole muuttunut. И об этом говорит Павел. Ja tästä kirjoittaa apostoli Paavali. Что происходит с человеком, у которого умирает грешное начало, Mitä tapahtuu ihmiselle, jolta kuolee tuo syntinen alkuperä и в нем воскресает святой человек? ja syntinen luonne, ja hänessä alkaa kasvaa, hänestä syntyy pyhä ihminen. Об этом пророк говорил, что с ним будет заключен Новый Завет. Что будет заключен Новый Завет. Ja siitä kirjoitti profeetta, että Jumala solmii uuden liiton hänen kanssaan. И закон будет на сердцах человека. Ja laki on ihmisten sydämissä. Никто уже не будет приходить и говорить, ты почему делаешь это или что ты делаешь это. Kukaan ei enää tule sitten sanomaan, että miksi sinä teet tuota ja miksi sinä teet näin. Никто тебе не скажет, ты уже не знаешь и не умеешь правильно подстрелять ногти. Kukaan ei tule enää sinulle sanomaan, että sinä et osaa leikata kynsiä oikealla tavalla. Почему ты просыпаешься, сначала идешь правой ботинок, Miksi sinä kun heräät, niin puet ensin, laitat jalkaan ensin oikean saappaan, oikean jalan saapan. Ensin pitää laittaa vasemman jalan saapas, takinkä. Это серьезные разговоры, которые реально говорят. Ja nämä ovat ihan vakavia keskusteluja, joita ihan oikeasti todella puhutaan. Когда пророк обещает Новый Завет, он говорит, что все будут на это. Ja kun profeetta puhuu siitä uudesta liitosta, niin hän sanoo, että kaikki tulevat sen tietämään. Сама природа человеческая будет соблюдать субботу. Ihmisen luonto jo noudattaa sapattia, noudattaa Jumalan tahtoa. Павел говорит, если в вас живет Бог, Paavali kirjoittaa siitä, että jos teissä asuu Jumala, если в вас живет новый святой человек, jos teissä elää tuo uusi pyhä ihminen, а этот человек живет Духом Божьим, niin tuo ihminen hän elää Jumalan hengestä. это не плотской человек, Se ei ole enää lihallinen ihminen, это небесный человек, vaan se on taivaallinen ihminen. то этот человек в вас, он знает, как соблюдать субботу. Niin tuo ihminen teissä tietää sen, miten sapattia tulee noudattaa. Он знает, что кушать и что не кушать. Hän tietää sen, että syötte mitä syötte. И не слушайте человеческих советов. Ja teidän ei tarvitse kuunnella ihmisten neuvoja. Ничего вообще не слушайте. Ничего не слушайте внешнего. Älkää kuunnelko mitään maallista. Это все от гордости человека. Kaikki se tulee ihmisen ylpeydessä. Я помню, как я приходил и учил людей. Muistan, miten minä menin opettamaan ihmisiä. Когда мы смотрели и говорили, как правильно соблюдать субботу. Kun me puhuimme siitä, miten tulisi oikein noudattaa sapattia. И я помню, что во мне говорил плотской человек. Muistan, että minussa silloin puhui lihallinen ihminen.
Я очень хорошо себя чувствовал, мне было очень приятно учить других. Minusta tuntui oikein hyvältä se, että minä sain opettaa toisia. Я уже говорил, это наше хобби, мы это очень любим. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, se on ikään kuin meidän harrastuksemme, josta me kaikki pidämme oikein paljon. Павел говорил, не давайте людям этого. Ja apostoli Paavali kirjoitti siitä, että älkää tehkö näin. В вас живет Бог. Teissä asuu Jumala. Вы уже обрезаны нерукотворным обрезанием. Teidät on jo ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella. Всякая нечистота в вас уже не живет. Kaikki se epäpuhtaus ei enää elä teissä. И тут надо сделать небольшое отступление Ja tässä täytyy nyt tehdä yksi pieni tämmöinen sivuhuomautus. и сказать, что это тоже просто. Это не совсем просто. Se myös ei ole ihan yksinkertaista. Далеко не всегда, когда человек говорит, я верю в Иешуа, Ei läheskään aina silloin, kun ihminen sanoo, että minä uskon Jeesukseen. я верю в то, что он умер за мои грехи. Uskon siihen, että hän kuoli minun syntieni tähden. Это не значит, что сразу он святой. Se ei tarkoita, että hän olisi heti pyhä. Спасение Pelastus, – это не событие, se ei ole yksi tapahtuma, это долгий процесс. vaan se on pitkä prosessi. Это путь. Se on tie, И оно не начинается за секунду. ja se ei ala yhdestä hetkestä. Иногда мы видим, что человек поверил в Иешуа, Joskus me näemme, että ihminen on alkanut uskoa Jeesukseen. и он продолжает жить так же, как жил. Ja hän jatkaa elämänsä niin kuin oli elänyt aikaisemminkin. И он грешит, Ja hän tekee syntiä. и он не думает о святости. Hän ei ajattele pyhyyttä. И он говорит, Иешуа умер за мои грехи. Ja hän sanoi, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden. Очень может быть, что этот человек ошибается. Voi olla niin, että tuo ihminen erehtyy, Потому что есть одно правило. koska on olemassa yksi sääntö. И Павел об этом постоянно говорит. Ja Paavali siitä puhuu jatkuvasti. То, что Иешуа умер, это начало. Se, että, То, что Иешуа умер, että Jeesus kuoli ristillä, se on alku. это шанс для нас. Se on mahdollisuus, joka meille annetaan. Мы тоже должны умереть. Meidän myös tulee kuolla. А без того, чтобы мы умерли, без того, чтобы мы умерли, Ilman sitä, että jos me emme kuole, если мы не умрем, все это к нам не относится. niin jos me emme kuole, niin se ei kosketa meitä, se ei liity meihin silloin. Павел здесь говорит, что Иешуа предвозвел всех начальников ко Христу. Paavali kirjoitti tässä siitä, että Jeesus naulitsi ristiin kaikki hallitukset, kaikki johtajat. А если мы еще служим своим начальникам, Mutta jos me vielä palvelemme tuota meidän johtajaamme tai päällikköämme, если мы еще делаем то, что начальник хочет, jos me vielä jatkamme sen tekemistä, mitä meidän johtajamme päällikkömme haluaa, то с нами еще ничего не произошло. niin silloin meissä ei ole vielä tapahtunut mitään. Ты веришь, что Иешуа твой Господин? Если ты веришь, что Иешуа твой Господин, Jos sinä uskot, että Jeesus on sinun Herrasi живешь так же, как жил, ja elät niin kuin hän eli, то что-то не в порядке с твоей верой. jos sinä jatkat elämistä niin kuin elit aikaisemminkin, niin silloin jotakin ei ole kunnossa. Иешуа Господин тех, кто умер вместе с ним. Jeesus on niiden Herra, jotka ovat kuolleet yhdessä hänen kanssaan. Если ты хочешь войти в Царствие Божие, Jos sinä haluat päästä Jumalan valtakuntaan, ты должен заплатить за билеты. sinun pitää maksaa matkalippu. А это очень дорогая цена. Цена Yes. очень дорогая. Ja sen hinta on tosi kallis. Твоя жизнь. Sinun elämäsi, Жизнь плохого человека. lihallisen ihmisen elämä. Иешуа однажды сказал ученикам, Jeesus sanoi kerran opetuslapsilleen, что человек, который решил строить башню, että ihminen, joka päätti rakentaa tornin, не будет это делать, пока не сядет и не посчитает, niin eihän hän aloita sitä työtä ennen kuin hän on istunut alas ja tehnyt laskelmia, сколько это ему стоит, kuinka paljon se tulee hänelle maksamaan. справится ли он с расходом. Selviääkö hän niistä kuluista? Только потом он может начинать строить. Ja vasta sitten hän voi alkaa rakennustyön. Иешуа говорил не о башне, Ja Jeesus ei puhunut tornista, он говорил о тех, кто идет за ним. vaan hän puhui niistä, jotka lähtevät häntä seuraamaan. И я должен решить отдать Всевышнему все. Должен решить отдать.
Все. Minun tulee tehdä se päätös, että minä annan hänelle kaiken. Умереть. Kuolla. Только тогда я могу за ним идти. Только тогда я могу за ним идти. Ja vasta sitten minä voin lähteä seuraamaan häntä. Потому что Павел говорит, что надо вместе с ним лечь в могилу. Koska Paavali kirjoittaa siitä, että täytyy yhdessä hänen kanssaan olla haudattuna. Здесь в 12 стихе, Tässä jakeessa 12. если мы с ним похороним, Se, että jos me olemme hänen kanssaan haudattuja, тогда вы с ним воскреснете. niin silloin me myös voimme olla hänen kanssaan herätettyjä. У евреев есть такая традиция, Juutalaisilla on sellainen tradition perinne, когда человека хоронят, että kun ihminen haudataan, ничего нельзя взять с собой. Ничего нельзя взять с собой. niin hän ei voi ottaa mitään mukaansa. Если человек скажет, похороните меня, пожалуйста, в носках, Jos ihminen sanoo vaikka, että haudatkaa minut sitten aikanaan sukat jalassa, напишите это завещание. ja hän kirjoittaa siitä testamenttiin, Это завещание не действительно. niin Не действительно. niin tuollainen testamentti ei ole pätevä, ei ole voimassa. Человек уйдет из этого мира так же, как он пришел. Ihminen lähtee tästä maailmasta sellaisena, kun hän tähän tuli. Для того, чтобы было скромно, его завернут в талит, в специальное покрывало. Ja jotta hän olisi niin kuin lähtisi hyvin vaatimattomasti, niin hänet kiedotaan sellaiseen erityiseen peitteeseen. Но он не может взять с собой свою любимую чашку, Mutta hän ei voi ottaa mukaan lempikuppiaan свою Библию, tai raamattuaan, ничего совсем. eikä mitään. Ничего не должен взять. Mitään hän ei voi ottaa mukaan. Если ты хочешь быть погребен вместе с ней, Jos sinä haluat olla haudattuna Jeesuksen kanssa, а у тебя есть чаша, галстук, книжка, mutta sinulla on joku kuppi tai solmio tai kirja, то, что ты хочешь взять с собой, jotakin, mitä haluaisit ottaa mukaasi, ты не можешь быть с ней погребен. sinä et voi olla hänen kanssaan haudattuna. А значит, ты не воскреснешь вместе с ней. Ja jos et ole hänen kanssaan haudattu, niin sinä et voi myöskään hänen kanssaan nousta kuolleista. И все бесполезно, что ты говоришь, что ты в него веришь, что он твой господин. Ja silloin ei ole mitään merkitystä sillä, että sinä puhut, että sinä uskot häneen ja hän on sinun Herrasi. Потому что значит Ишуа наш господин? Sillä mitä tarkoittaa se, että Jeesus on sinun Herra? Что значит, когда кто-то наш господин? Mitä tarkoittaa se, että joku on meidän Herramme? Это значит, что мы делаем то, что он говорит. Se tarkoittaa sitä, että me teemme sitä, mitä hän sanoo. А иначе нет никакого господства. Muuten siinä ei ole kyse minkäänlaisesta herruudesta. А Ишуа нам говорит, умрите вместе со мной. Ja sitten vielä meille sanotaan, että kuolkaa minun kanssani. Если этого не произошло, Ja jos ei sitä tapahdu, напрасно наша вера, мы обманываем. niin silloin meidän uskomme on turhaa, me petämme itseämme. Я подчиненный Ишуа, но я не делаю то, что он говорит. Minä olen Jeesuksen alainen, mutta minä en tee sitä, mitä hän sanoo. Так не бывает. Ei se ei käy. Поэтому для того, чтобы мы могли жить вместе с Ишуа, Siksi sitä varten, että me voisimme elää yhdessä Jeesuksen kanssa быть святыми, ja olla pyhiä. и для того, чтобы закон был на нас написан, Ja jotta laki voisi olla meihin kirjoitettuna. для того, чтобы закон жил в наших сердцах, Ja sitä varten, että laki voisi elää meidän sydämessämme. надо умереть и отказаться от всего своего. Niin täytyy kuolla, täytyy kieltäytyä kaikesta omasta. Без этого не работает. Ilman sitä se ei toimi. Я долго жил и соблюдал субботу. Я очень долго соблюдал субботу. Minä noudatin sapattia hyvin kauan. Я не складывал в субботу одежду. Нельзя сворачивать одежду. Minä en laittanut taitellut vaatteita esimerkiksi sapattina. Потому что это оставляет рисунок на одежде. Оставляет на одежде рисунок. Koska siitä tulee ikään kuin sellainen Складки. niin kuin kuvio tai jäljen siihen vaatteeseen. Нельзя этого делать, это всего. Sitä ei saa tehdä sapattina. Я соблюдал все эти тонкости. Minä noudatin kaikkia näitä hienoja, pieniä, pikkutarkkoja määräyksiä. В этом всего была одна проблема. Mutta siinä oli vain yksi ongelma. Во мне жил плоской человек. Minussa eli lihallinen ihminen. И я всегда говорил, вот я, например, не рву в субботу туалетную бумагу.
Ja niin minä sanoin, että no niin, minä esimerkiksi en ota sabattina vessapaperia, en irrota sitä. А мой сосед Хайм рвет. Mutta minun naapurini Haim, hän ottaa. Слава тебе, Всевышний, что ты меня не сотворил вот этим Хаймом. Kiitos sinulle Jumala siitä, että en ole niin kuin tuo Haim. Я бы, как последний грешник, вот оторвал в субботу туалетную бумагу. Ja Как последний грешник, я бы тогда рвал бумагу. jos olisin kuin viimeinen syntinen, niin minä ottaisin sitä vessapaperia. Получается, что в субботу я служил себе. Ja se tarkoittaa, että minä sabattina olisin ikään kuin palvellut itseäni, Своей гордость. minun ylpeyttäni. И суббота не была субботой. Ja siksi sapatti ei olisi sapatti. Потому что Всевышний говорит, мои субботы соблюдайте. Mutta Herra sanoi, että noudattakaa minun sapattiani, Не ваши, ei teidän sapattianne, не чьи-то, ei jonkun kenen tahansa, мои. vaan minun. А я не соблюдал его субботу. Mutta minä en noudattanut, en pitänyt hänen sapattiaan. И Павел говорит здесь, не начинайте соблюдать чьи-то субботы. Ja Paavali kirjoittaa tässä, että älkää alkako noudattaa jonkun sapattia. Он говорит, к вам будут приходить разные люди. Hän kirjoittaa, että teidän luoksenne tulee kaikenlaisia ihmisiä, Они хорошо умеют говорить. jotka osaavat puhua hyvin. Они будут говорить, соблюдай мою субботу. Jotka puhuvat, että noudattakaa minun sapattiani. Потом придет другой скажет, нет, не его соблюдай, мою субботу. Sitten tulee joku toinen, joka sanoo, että ei älkää noudattako hänen sapattiaan, noudattakaa minun sapattiani. Павел говорит, не делайте всего этого. Ja Paavali kirjoittaa, että älkää tehkö näin. В вас живет святой человек. Teissä elää pyhä ihminen. Он наставляет вас. Hän ohjaa, neuvoo, opettaa teitä. Павел здесь учит, как правильно соблюдать субботу. Paavali opettaa tässä sitä, miten oikein tulee noudattaa ja pitää sapattia. Он не учит ее соблюдать по цепу. Он не учит, что не надо ее соблюдать. Hän ei opeta sitä, että sapattia ei tarvitsisi noudattaa. Павел говорит, что святой человек имеет это своей природой. Hän puhuu siitä, että pyhällä ihmisellä se on hänen luonteessaan, luonnossaan. И не должен учиться у людей. И не должен учиться у людей. Ja ihmisen ei pidä ottaa oppia toisista ihmisistä. Павел говорит, сосредоточьтесь на том, чтобы умереть. Старайтесь умереть. Paavali kirjoittaa siitä, että yrittäkää kuolettaa itsenne. Надо проверять себя, что мы мертвы. Täytyy tarkkailla itseään, että on kuollut. И тогда вы будете жить святость. Ja silloin te voitte elää pyhyydessä. Она придет изнутри. Se tulee sisältä, Не снаружи. ei ulkoapäin. Нет каких-то людей, которые говорят, как правильно жить. Ei joitakin ihmisiltä, jotka puhuvat siitä, miten tulisi elää. Нет каких-то людей, которые пишут книги, как соблюдать субботу. Eikä joitakin sellaisilta ihmisiltä, jotka kirjoittavat kirjoja siitä, miten sapattia tulisi noudattaa. И да, у меня же недавно вышла книга о том, как субботу и температуру ведут. Jokin aika sitten julkaistiin kirja siitäkin, miten tulisi sapattina mitata lapselta kuumetta. Это 300 страниц текста. Книга 300 страниц. Siinä on kirja, jossa on 300 sivua. Очень нужная книга, чтобы соблюдать субботу. Erittäin tärkeä kirja, jotta pystyy oikein noudattamaan sapattia. Я говорю серьезно, очень разошлась. Ja taas puhun ihan vakavissani ja tosissani tämän. Se kirja tuli myyntiin ja se myytiin hyvin nopeasti. Павел говорит, вам эта книга не нужна. Mutta Paavali kirjoittaa, että te ette tarvitse tällaista kirjaa, Но суббота вам нужна. mutta sapattia te tarvitsette. Вот такое понимание Павла родилось не после первого прочтения. Tällainen käsitys Paavelista ei syntynyt minulle ensimmäisen lukemisen jälkeen, И даже не после 10-го прочтения. eikä vielä edes 10. kerran jälkeen, Но оно родилось. mutta se syntyi. Я знаю сегодня людей из моих братьев, которые самих евреев, Ja minä tunnen ihmisiä, jotka ovat minun veljiäni ortodoksijuutalaisia, которые верят в Иешуа. jotka uskovat Jeesukseen. И они говорят, мне нравится Евангелие, Ja he sanovat, että minä pidän evankeliumista, но я не хочу читать этого антисемита Павла. mutta en halua lukea tuota antisemiitistä juutalaisvastaista Paavalia. Я его просто очень не люблю, это очень плохой человек. En pidä hänestä ollenkaan, hän on hyvin paha ihminen.
Потому что он учит против закона. koska hän opettaa lakia vastaan. И надо долго вместе с человеком разбирать этот текст, Ja täytyy tutkia tätä tekstiä hyvin kauan ihmisten kanssa, чтобы человек сказал, да, мы видим это все в нашей традиции. jotta ihminen voisi sanoa, että kyllä, okei, minä näen tämän kaiken meidän perinteissämme. Этот Павел, он оказывается действительно раввин. Павел оказывается действительно раввин. Paavali onkin itse asiassa rabbi. Он действительно где-то учился, Hän on todellakin jossakin opiskellut, и его просто неправильно понимают. mutta häntä ei vain ymmärretä oikein. Я прошел через это. Minä kuljin tämän tien kautta. И многие мои братья сегодня проходят через это. Ja monet minun veljeni kulkevat tämän saman tien kautta. Я знаю ортодоксальных евреев, которые не верят в Иешуа. Tunnen sellaisia ortodoksijuutalaisia veljiä, jotka eivät usko Jeesukseen. Они говорят, у этих христиан есть учитель Павел. У этих христиан есть такой учитель. Että niillä kristityillä on sellainen antisemitistinen Paavali, opettaja. Он говорил, что он раввин. Hän sanoi olevansa rabbi, Но на самом деле все, что он учил, это против Торы. mutta itse asiassa kaikki se, mitä hän kirjoittaa, se on vastoin Tooraa. Он говорил, что не надо больше соблюдать закон. Hän kirjoittaa, että ei lakia tarvitse enää noudattaa. Есть еще одна идея у евреев, Juutalaisilla on vielä yksi ajatus, что когда были верующие в Иешуа евреи, että kun oli Jeesukseen uskovia juutalaisia, раввины решили специально послать мне Павла. Juutalaiset rabbit päättivät erityisesti lähettää heidän luokseen Paavalin, Чтобы он научил их не соблюдать закон. jotta hän opettaisi heitä olemaan noudattamatta lakia. Это была специальная еврейская выдумка. Еврейская выдумка такая. Tämä oli erityinen tämmöinen juutalaisten keksimä selitys, Чтобы евреи оставили Тору, чтобы христиане оставили Тору. jotta kristityt jättäisivät tai luopuisivat Toorasta. И Павел специально написал все эти послания, Ja Paavali varta vasten kirjoitti nämä kirjeet, чтобы христиане перестали соблюдать Тору. jotta kristityt lakkaisivat noudattamasta Tooraa. Эта легенда записана во многих еврейских книгах. Tämä on legenda, joka on kirjoitettu moniin juutalaisiin kirjoihin. Обычно, если спросишь еврея про Павла, он так и скажет. Ja tavallisesti, jos kysyt joltakulta juutalaiselta, niin hän Paavalista nimenomaan kertoo näin. Ловко мы обманули этих христиан. Мы ловко обманули этих христиан. Me olemme hyvin onnistuneet huijaamaan kristittyjä. Теперь они не соблюдают Тору. Теперь они не соблюдают Тору. Nyt he eivät noudata Tooraa, Потому что Павел их так обманул. koska Paavali on heitä sillä tavalla pettänyt ja huijannut. Я это слышал очень часто. Olen kuullut sen hyvin usein. Когда мне было 20 лет, я этому сам учил. Ja kun olin 20-vuotias, niin minä itsekin opetin näin. Такая история у нас взаимоотношений с Павлом. Tällainen tarina, tällaiset on meidän suhteemme Paavaliin. Наверное, правильно читать его послания каждый раз по 10-20 раз. On varmaan oikein lukea hänen kirjeitään ainakin 10-20 kertaa, Чтобы открывался правильный смысл. jotta se ajatus sieltä löytyisi ja avautuisi oikealla tavalla. Что он учит соблюдать закон. Että hän opettaa noudattamaan lakia. Он учит их святости. Hän opettaa pyhyyteen. Святости, которые превосходят праведность книг Моисея. Pyhyyteen, joka on enemmän kuin sellainen farisealainen oikea tyyli. Потому что без этого не войти в царство. Koska ilman sitä ei voi päästä valtakuntaan. Такие слова были сегодня на сердце. Tällaisia sanoja minulla oli tänään sydämellä.